Bethirite bakandita maoni mwanya rurera waria rwa gavana Mutumwa Rioro baingi bakionekwo mukatha nontu boruti ngwe bwawe ya kariba amana bo kumantere mwanya ne bawretie gavana kwithira ikinya mature ne kenda kwithira kibwa kiriro kiona kira baringienda kwithira bakibwithirwa amana bo kwina bangi na bakuiwa batiandiri ne waria Rioro bakiromba gavana Mutumwa nende ukauke maru na kubaritira ngwe mature ne bo ne bo bwa kari ba county ya Meru mantera rwere ya security Rwanda ro tukumyabuo ngambe itaiyo rua na ito chokeria nkatho nontu bona nontu wa security ra ithirite yekwa na nkoro kinge koromba wete ambere na kongela security nyinge kwira ntwathingia na ile thoko ya Kenjai ndo iriura ikafuland na itu age yako makwakira wa ngaka karirite tikia itare kai muntu akarirete thaira munene na munene kinyaga thaira munene omwire arite ne munene na ruta ngwe na mamlaka na mirandire tiro imunya echogeti ikawira na ati atela miriokie ibareke muntu yakambiria murandi uyu rayonge yoronge atira riokia yaute maendeleo ko uno tumisa kethani githima kiretiro tina sola nyabira byareba kiraito batiko ya biriokia alabu ariokia biwe kirambia go alabu bitona anto bautathoka anjire ambirie kwenja ithimo bingi athikirite ndio ya tukenete irwaria rawe lakini on another side batwi tokunoga ikuthikira mantu zatyo kinanira for instance batwi tuza akaribanko bo to so frabagasten non to bakoithira kirato to erigirite ki governor tikyo to kuona for instance to erigirite ura bauga anga gutina amani anga ambio governor Mwangase itoma ntu zakyaje sawa lakini it is all in vanity non to bakoithira njira ikario ore ikari sibitari utenda awikari ore ikari mantu tunoja kari ore tuenda kwariria mantu za development especially transport njira chetu za dai gukura bwana Jeff patu tuteona kwa gwitira example embere tuja na njira ekuma Consolata kuita mojo njira eu my friend utinjirere au oni kandigari ndigwa kwina maendeleo Mutumwa akuga nagitite nkobo nontu nkobo kathiuruka njira cionthe imarinya batwe ukaja tagataja turungami kaburu ene munya ukathiuruka street ine iwe ngio kona kaburu cia kireito kaburu ya Mutumwa mugane oyera iterierere ara antu betu ko Mutumwa thaira gutwira na kwina maendeleo tuonete tiga maendeleo jara kawira uga maendeleo maratasine lakini weja ki ground uti maendeleo tukuona ugira nene thai thirikari antu governor na MPs betu ira nene bagwita igukara baketu ira tutam na kuga tukarie kindiki akondo kwira atiri Mumeru atombokaria ntomurume omwe atatuka batwe interest yetu cionthe no ciekitad for to set aside interest yetu twinde Meru kenda tumba kuga kindiki no yetu naragusire mantu mbalimbali kulingana na aria ajukirite thirikari mwanga au akinyetie ngwitikia we na kumibango wewe na ira yangaba na rora mbere yani ena mantu ena mikakati ya bangite na ageja gwita na kinya riu kulingana na report ciawe iria kwejana ke Meru atethia Meru ya mwana kuga na yangi kinya jari akuga amenya bumwe Mutumwa na miaka mieri iri akarite ni 8 na iwe 8 tika kweu akomenya muno na ground ine especially sendie buri bugejete agaitie Batimau pore komenya lakini kutonya ya wondine ya kageto aria ya X-ray dispensary niyo ewe na uri athithetie utiu athithetie no to uri munya atigire no uguti ngocokeria gavanetu nkatho nontu boe karokira athithirie na atongori ba Meru County kenda baomba gwithira betutetheria Meru tumba gwithira tuitana mbere inkua ibwa ya nontu kinya kwathika gwake igutumite Meru County kethira ina thire na ina amani thai na nkauwa ne boya sana nontu bwa gavanetu nontu bwa gwithira Meru au methia level 6 thai turiuma mao atugeta Meru tukethira machini cionthe ciekwo
na ndawa cionthe ciĩkuo thaa itũtiũcumbuka twĩtĩte Kenyatta karũkĩra bararĩa igoro na ma MCA bawatanĩrĩte itũkũwĩrĩrwo ntũ bau nontu bakwĩtha mĩeri 6 yatonya na itĩte ngwemana na kũwatanĩra na areta thĩrĩ Meru County na twetha twĩna ũrũmwe tũkara yaro ina na atono ina na twĩra Ngai bwega nontu bwa ngavana wetũ twethingia